protection ko koina pamisi we want justice harassment koigi journalist PDC yaning de freedom of the press respect of you but toriba action dugi accountability nga heavy riba adu di fix to riba koi haloi as due process ko akoina complaint to kana noina smile to na koi tabak chali se obstruct toriba sigi kenom di pigi tabni noina explanation di pigi tabni and the reasons pigi tabni moi no jare security concern na security concern da bu hoi manipur gi manipur mu thalwai ju yarban wan do lebra au tagri moi na manipur thaba gari chat pe ade hari ju manipur manung da collusion am lebra manung da some sort of collusion hai tare ko karab kai no ira am thola kan sida kenam tawna ba khona silliba akhoi sarau lang am obijala manipur ta ju jit sen hajar kan da de makhan gi intelligence me am leina koi gi state ki nataba mapan gi su intelligence me am lere military su mo gi MI le ni military intelligence na adegi research and analysis wing RAW kan leba yam le hai ta CID gi level sing sidi akhoi gi manipur di hujik che akhoi gi team phumwa ang le moni phumwa thoi kan le sing ana asigi pot sing sida manipur karam ba akhoi gi deep state ki thawak che thara ge habadi gi wahangam ju hangda ya de akhoi ra man da khoi uri kutim loina mak sung ngani hadi leite na adna we cannot judge a book by its cover manung na kai le ge habasi akhoi na phazan thidok da mani the hujik le paramilitary kangu sing adagi mahar regiment ki le ba officers amadi akhoi hujik security advisor on leba Kuldeep Singh at the same time governor su manam di ma hujik na head state sigi man head ore mani mangona su khoi ma PDP ure ngasi chalo kan su sa da bi le amde sure chale mas governor su ko adu akhoi na haning di hujik haiba mahar regiment to the kanana kamani instructor kan sta chap chaba clear chain of command ka de lakke haiba dum di hangbam thoi hangda bu yaro adu to triba khoi ma stand amadi lep ko ne ngasi khoi all manipur working journalists union gi governor changu kan sta akhoi kenama akhoi gi memorandum of pisalame adu da dum khoi na haino unless si tabak sida khoi na clarify to triba natraga chap chaba kenama pi triba di khoi na government ki ayamba pau lebising thadori bising hapta wa haiba gi mo ma da khoi lonare pira ma haida batare aduna pawmi myam plap chola kan no ma chola kan sida governor da get the protest of salurina aduna yamni kai ni ngai ba thodu amne hai ta ga di akhoi gi media da bo sumaina melak pang am ta gi sumaina harass to pang am ta di mission da di kai to ka da gi have da adu gi ofum du ne so I masi ji ta se na akhoi preparedness am delivum to akhoi wadi wajata ka su hana akhoi awa myam khang lai na manorama gi issue adu greater nagar ni issue da armed forces special power ek kimi kya shigre di marumda and we are not kaya awa di wadan ta la awa ini ai chingna de ano chena do adu fem ne khoi le energy adu hujik la iba ano ba conspiracy we gara nataga ano ba humiliation sigumba right to travel anywhere within the country have India manungda adu khoi isai state na chari do adu jobo thingpang am ta ga di hayeng akhoi de kai to ka de haibu sima akhoi mem pulap punjina kan we have to be united and face all sort of masigi makhan gi harassment haigera atrocities haigera and akhoi yamna makhal gi manung da ke plan le gi has miyam tanar kan se thengana ba sem saga ne man thamjak Odayam Chandra Syam Bhajan thambi masi media khaktang gi nate adrei de torai se pumna makini the media isi gyam khidraba akhoi gi missing khar gi community khatani kanu khatang hai tare maduri inthok po syaroi masi da pumna makki lepho ganda masidi yade hebdo kanan tawin be thido hoboi chap chaba tangai phadab do hauja mayam amang da pen da na mo adum effective sungoi oi da ba kainom tho e ka taisioner lotion gi ba mayam na mamang gi free movement da boiro ama boiro khulaw le khatba da boy da tumin so lotion gi bhai tare masina dum lamdam na raga torok pe ngasi de koi gi state manung ki da manipur haiba ward level tha ba yaroi problem ama ore masil lo laga sat kadam ne haiba gi pot ba lak ba hai tare gyam ngai jai akoi ji kano su akoi gi oja chaw bu su akoi merak taw ji join taw pire han ba da welcome oja lakchening mase oja masi hujiki pot se charak pam chu leire akhoi sai de gi leise masida central force lai raga di manipur tha ba amasung tha dab da chathan ba da kari kai ba gi ha pot se masu la eduga masida yaroi haina mahar regiment na yamna akhoi gi thongna phana hai tare masi thinga iba pot masi kana na masi instructor ibano adu masi kari gi damak tun ha pot se mi yam chang thokle kamai thambi ne oja akhoi gi manipur da zik le film sida akhoi gi shiroi gi kano haidare koi gi open invitation sing mutang is da koi gi cookie proof ta gi su yamna threat mayams le aduga tangkul naga koi gi proof ta gi su
ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯥꯛꯄꯤꯌꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯔꯤꯛꯁ ꯀꯩꯝꯇ ꯂꯩꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕ꯭ꯔꯦꯗꯔꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯣꯜ ꯑꯃꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯔꯛꯏꯀꯣ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯔꯛꯁꯤꯗ ꯐꯨꯜ ꯄ꯭ꯔꯨꯐ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯄꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯕꯥꯏ ꯗ ꯀꯟꯁꯔꯟ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯇꯔꯁ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗ ꯉꯥꯛꯇꯣꯏꯁꯦ ꯀꯅꯥꯅ ꯉꯥꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟ ꯑꯃ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯣ ꯂꯣ ꯑꯦꯟ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯉꯥꯛꯄꯁꯦ ꯀꯅꯥꯅ ꯉꯥꯛꯇꯣꯏꯅꯣ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯅ ꯂꯣ ꯑꯦꯟ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯉꯥꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯦꯔꯥꯃꯤꯂꯤꯇꯔꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯦꯟ ꯗ ꯃꯤꯂꯤꯇꯔꯤ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯗ꯭ꯌꯨꯇꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯤꯅꯤ ꯗ꯭ꯌꯨꯇꯤꯁꯤꯗ ꯃꯤꯉꯣꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯍꯟꯕ ꯑꯋꯥꯕ ꯄꯤꯕ ꯀꯣ ꯃꯤꯕꯨ ꯉꯥꯛꯄꯤꯕ ꯅꯠꯇꯕ ꯃꯤꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯖꯔꯤ ꯆꯠꯂꯤꯕ ꯈꯣꯠꯁꯤꯡꯗꯨꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯣꯏꯗ ꯁꯤꯡꯁꯦꯞ ꯊꯥꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗ ꯔꯣꯜ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯄꯦꯔꯥꯃꯤꯂꯤꯇꯔꯤ ꯐꯣꯔꯁꯦꯁ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯦꯟ ꯗ ꯑꯥꯔꯝ ꯐꯣꯔꯁꯦꯁ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯁꯦ ꯃꯈꯣꯏ ꯔꯣꯜꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯃꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝ ꯃꯨꯟꯅ ꯈꯪꯅꯤꯡꯉꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯉꯁꯤ ꯊꯣꯛꯏꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛꯇꯣ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯟꯐꯣꯔꯆꯨꯅꯦꯠ ꯑꯣꯏꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯦꯠ ꯗ ꯁꯦꯝ ꯇꯥꯏꯝ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥ ꯄꯔꯁꯅꯦꯜ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯒꯥꯔꯤꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯄꯣꯔꯠ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯅ ꯁꯤꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯒꯥꯔꯤꯅꯤ DIPRꯅ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯁꯤꯇꯤ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯄꯥꯎꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯂꯞ ꯆꯠꯂꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁꯣ ꯃꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁꯁꯦ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯄꯥꯎꯗꯣ ꯀꯣꯚꯔ ꯇꯧ ꯆꯠꯆꯕꯅꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯃꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯁꯨ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯔꯤꯛꯁ ꯂꯩ ꯈꯪꯉꯤꯅꯤ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯑꯦꯅꯤꯊꯤꯡ ꯀꯥꯞꯄꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯐꯨꯔꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯕꯣꯝꯕ ꯀꯩꯝꯇ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯤꯍꯦꯟꯁꯟ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯗ꯭ꯌꯨꯇꯤꯗꯣ ꯇꯧꯅꯕ ꯆꯠꯆꯕꯅꯦꯕ ꯃꯁꯤꯗ ꯀꯩꯁꯨ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯂꯩꯕꯖꯥꯠ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯤꯁꯤꯌꯦꯠ ꯇꯧꯒꯗꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗꯨꯗ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯐꯪꯁꯟ ꯑꯃ ꯀꯣꯚꯔ ꯇꯧꯕ ꯆꯠꯂꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯕꯥꯏ ꯗ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯥꯔꯝ ꯐꯣꯔꯁꯦꯁꯇ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀ꯭ꯂꯤꯌꯔ ꯀꯠ ꯏꯟꯗꯤꯀꯦꯁꯟ ꯗꯦꯠ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯀꯩꯅꯣꯝꯃ ꯁꯔꯧ ꯂꯥꯡ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯦꯖꯦꯟꯗꯥ ꯑꯃ ꯗꯤꯄꯔ ꯑꯦꯖꯦꯟꯗꯥ ꯑꯃ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯋꯥꯍꯪ ꯑꯃꯗꯤ ꯍꯪꯅꯤꯡꯉꯦ ꯉꯁꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯣꯔ ꯀꯣꯃꯤꯅꯁꯨ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯆꯦ ꯑꯃꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯗꯤꯚꯥꯏꯖꯤꯞ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯣꯔ ꯀꯣꯃꯤꯅꯁꯨ ꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯆꯤꯔꯣꯜ ꯑꯃ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯪꯕ ꯌꯥꯕꯁꯦ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯤꯈꯤꯗꯣ ꯍꯨ ꯒꯦꯞ ꯗ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯅꯤ ꯁꯤꯐꯥꯏ ꯍꯥꯏꯁꯤꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯃꯊꯛꯇꯒꯤ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯑꯗꯨ ꯆꯠꯀꯗꯕꯅꯤ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯑꯣꯔꯗꯔꯁꯤ ꯀꯅꯥꯅ ꯄꯤꯔꯛꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯗꯨꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯈꯪꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯦ ꯑꯦꯟड ꯏꯟ ꯋꯥꯠ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯕꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯨꯊꯠꯂꯣ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯃꯥꯗ ꯃꯨꯊꯠꯂꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯗ꯭ꯔꯣ ꯋꯥꯍꯟꯊꯣꯛ ꯀꯩꯅꯣ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯟꯄꯥꯔꯂꯤꯌꯥꯃꯦꯟꯇꯔꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯋꯥꯍꯩ ꯌꯥꯝ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛꯇ ꯂꯩꯕ ꯀꯩꯅꯣꯅꯤꯅ ꯁ꯭ꯄꯦꯌꯔꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯗ꯭ꯔꯦ ꯕꯠ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯖꯗꯕ ꯃꯑꯣꯡ ꯑꯃꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯅꯦ ꯑꯩꯅ ꯈꯟꯖꯩ ꯑꯩꯅ ꯈꯟꯖꯕꯗꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯁꯨ ꯊꯣꯛꯇꯦ ꯕꯠ ꯑꯦꯀꯥꯎꯟꯇꯦꯕꯤꯂꯤꯇꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯩꯕ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯄ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯦ ꯑꯦꯀꯥꯎꯟꯇꯦꯕꯤꯂꯤꯇꯤꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯦꯔꯥꯃꯤꯂꯤꯇꯔꯤꯁꯤꯡꯁꯤ ꯃꯊꯛꯁꯤꯗ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯀꯥꯎꯟꯇꯦꯕꯤꯂꯤꯇꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯐꯤꯛꯁ ꯇꯧꯕ ꯊꯣꯛꯄ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯦ ꯀꯔꯝꯕ ꯑꯦꯀꯥꯎꯟꯇꯦꯕꯤꯂꯤꯇꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯃꯣꯏꯁꯨ as due process ko akoina complaint to kana noina sumain to na khoi tabak chali se obstruct toriba sigi kenom ni pigi dabni noina explanation ni pigi dabni and reasons pigi dabni moina jare security concern na security concern dabu hoi manipur gi manipur mu thalwai ju yarban wan do lebra au tagri moina manipur thaba gai chat pe ade hai ju manipur manung da collusion am lebra manung da some sort of collusion hai tare ko करब कईनो इरा हम थोला कांसिदा केनम तौना बखोना सिलिबा अखोगी सरौ लांग अमो बिजला मणिपुर त तरुजि हुजिक तसेंग हाजर कांददि अखोगी मखन मखन की इंटेलिजेंस में आम लेना अखोगी स्टेट की नतबा मपान की सु इंटेलिजेंस में आम लेरे मिलिटरी सु मोगी एमआई लेजरिनि मिलिटरी इंटेलिजेंस ना अदगी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग RAW काइन लेबा याम लेरे हाइतारे CID की लेबा सिंग सिदि अखोगी मणिपुर हुजिक से अखोगी टीम हुफुंगा लेमोनी हुफुमा थोर कनो ले सिंग अन असिगी पोचिंग सिदा मणिपुर करम करम बा अखोगी डीप स्टेट की थबक चथरगे हाबदगी वहांग अमजु हंगदबा यादे अखोरा मरम दखोइन उरी खुदिम लोइनमक सुमुंगने हादि लेतेना अदना वी कैनॉट जज अ बुक बाय इट्स कवर मनुंग न करी लेगे हाबसि अखोइना फजन थिदोकदबनी द हुजिक लेबा पैरामिलिटरी कांगुसिंग अदगी महार रेजिमेंट की लेबा officers amadi akhoi hojik security advisor on leba Kuldeep Singh at the same time governor su maramdi ma hojik na head state sigi man head oire mangona su khoi ma PDP ure ngasi chalo kan su sa de leramde sure chale mas governor su ko adu akhoi na haning di hojik haiba mahar regiment to the kanana kamani instructor kan sta chap chaba clear chain of command ka de lakke haidum di hangbam thoi hangda su yaro adu tawdriba khoi mam stand amadi lep kone ngasi khoi all Manipur working journalists union gi
governor chang kan da akoi kenama akoi memorandum pisalame adu da makoi na hairo unless si tabak sida koi na clarify talk tribo natraga chapsawa kenama pi tribo di koi na government ki ayamba pau lebising thadori bising hapta wa habagi mo amda koi lonare pira ma haida batare aduna paumi miam club chola kan no mar chola kan sida governor da get the protest of salurina aduna yamni kai ni ngai ba thodu amne hai ta ga di akoi gi media da bo sumaina melak pang amta gi sumaina harass to pang amta di mission da di kai to ka da gi have da adu gi ofum du ne so I masi ji ta sena akoi preparedness am delivum to akoi wadi wajata ka su hana akoi awa myam khang lai manorama gi issue adu greater nagar gi issue da armed forces special power ek kimi kya shigre di marumda and we are not kaya awa di wadan ta la wa ini ai chingna de ano chena do adu fem ne khoi le energy adu hujik la iba ano ba conspiracy we gara nataga ano ba humiliation sigumba right to travel anywhere within the country have india manung da adu khoi isai state ne chari do adu jobo thingpa ngamta ga di hayeng akhoi de kai to ka de haibu sima akhoi mem pulap punjina kan we have to be united and face all sort of masigi makhan gi harassment haigera atrocities haigera and akhoi yamna makhal gi manung da ke plan le gi have miyam tanar kan se thengana ba sem saga da ne man tham jage okay jai am phajai ba phajai perform ma ku usana pukatpi ta sing huji akoina dakar orisi masi kanana karmaina kari gi khutno si kanan tawhan banu hai base khangdok pase medi yamna mak dakar ore aroi begi round goina ai thank you so much aroi begi da jai aroi sila point of Paojel Chaoba sak closing the market thambiyo ja we condemn the action of the Mahar regiment at the highest we demand explanation ko koina pamisi we want justice harassment koi gi journalist PDC yaning de freedom of the press respect of you but tori action du gi accountability ga habi riba adu di fix to riba koi haloi okay thank you